albabul khamis dambugal jowa ɓangal ko fi assalam wal qaradi wal rahani fi ñawlugol e waɗugol tiginde. an ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala o maaki kadima nabiyu ne laaɗo allah sallah sallam sihiniki almadina madina wahum tawi kamɓe yimɓe madina ɓen yaslifuna hiɓe ñawlindirayno fi simari e nder dimɗe ɗen assanata wa sanatayni hitande e duuɓi ɗiɗi. seede hollugol haray ko nelaaɗo tawri ɓe konko hunde daginde islamu añande, nelaaɗo ɓeydinde tiiɗinde ɓeydinde renovelude ko gaala ɓe maaki he man aslafa kala ñawlowo fi samarin e nder dimɗe falyuslifi yo ñawlin fi kaylin maalumin e nder etande andande wa wasnin maalumin e peesande andande ila ajalin ha e lajal maalumin andangal muttafaqun alayh. walil bukhari no ka bukhari nelaaɗo maaki man aslafa fi shay'in kala ñawlinowo fi goɗɗum koni wo nayi wo dammi wo kanŋe wo kaalite wo dimɗe wo gabbe wo haray koyo ete ande ko jelu yewtide kadi ko honɗum woni ko yoɓitoyte. si ko ɗum ɗon tigi yoɓitoyte ka ko goɗɗum ngo woni ko yoɓitoyte konko yoɓitoyte ko jelu e ko ñalande honde yoɓitoyte. si tawi ñamande warri noon koni wo haray dagike. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان بدي بين كنا من لات نصيب المغانم من هبينو جول كن هيري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان نلاد لاتي يأتينا أنبات من أنبات الشام وكان لاتي يأتينا أن أرينو من أنبات كويته أنباتكم min anbatu sham immorde anbatuji shamuji kanu yanziluna bilbatai bayna al-iraqain wa hum qawmun min al-arab dakhalu fi al-ajam fakhtalat ansabhum wa fasarat alsinatuhum summa bidhalika lana min awladin nabitin aw nabayuti bin ismail ko wiyete ɗo nabat anbat mi mana ko iwdi leñol ni laati hino arayno men ɓe ɗo anbat immorde anbatuɓe hoɗuɓe sham. anbat no si wiyama ni fulɓe ma sosoɓe misal ko inde leñol. fa nuslifum men ñawla ɓe fil hintati fi ngawri wa sha'iri e ngawri fi hintati e ngawri wa zabibi e resen iɓe arayno men ñawla ɓe ta ko ɓe yoɓitu men ko wiyete kon hinta ma ɓe yoɓitira men sha'ir ma ɓe yoɓitira men zabib wa fi riwayatinaɗe fillahi wa zayti e nebban fo ɓe yoɓiti meɗen ñawlaynoɓe ɗum ila ajalin ha ila jan musamman wi'anga hiila wiya a kana lahum zarun ene ɓe noon no mari ngesele remuruji kaɓe itta ɓe yoɓa kala kamɓe ɗiɗo filliɓe hadise on ɓe wi ma kunna mene men laatanoki nasalu men e landotonoɓe andal kafi ɗum ɗon dey rawahu al-bukhari. wa abi hurayrata radiallahu taala anhu ani nabi ko ƴetta annabajo allah sallallah alih sallam qala ne laaɗo maaki man akada amwala annas kala ƴettuɗo jawle yimɓe ɓen yuridu tawi mo faala ada'a ha tottugol ɗum mi mana kala awale goye ñawlide yimɓe ɓen haray mo fiɓi ka ɓerde makko o yoɓay addallahu anhu allah yoɓanaymo o wuuri wo o maayi wo kono ñamande nde luttata nde fawotako mo nde wonataka dande makko allah hokkoraymo o yoɓa siko hasku ɗum so maayi allah yoɓanaymo saabu no woodi ñamale ɗe allah fawti yoɓugol. wa man akada kala noon ƴettuɗo jawle yimɓe ɓen yuridu tawi ko faala itlafa ha ko bonnugolɗe perdingolɗe détournugolɗe atlafahu llahu taala haray kadi allah perdinayndin jawdi ɗon o heɓa probléme mo luttataimo rawa al-bukhari bi mana allah ko ɓernde nde woni ko darata. wona aishata ƴettama nene mi aicha radiallahu taala anha galata ɓe maaki ya rasulallah kawnilaɗo allah fulanan no kaarijo de ɓuddima lahu buzzun mina sham o addanama buzzu iwɗum sam buzzu ɗum ɗo kadi ko façon mi mana ɓornateri ko coñcol laɓangol hittugol on say
anelaɗo falaw ba'atta ilayhi hara anelayno faade makko mana hara anelayno e makko fa akhatta minhu ƴettangol coñcol hendoɗangol immorde e makko e fa akhatta minhu ƴetta jungo makko tawbayni coñce ɗiɗi binasi'atin fi ñamande ila maysara haka newanima o yoɓa on say fa arsala ilayhi nelaɗo neli e makko famtana o sali akhraja al hakim wal bayhaqi wa rijalu worɓe hadis on tigaten ko hoolaɓe nafoore jiɓono hadis on nafoore aranere nden ko hollugol en e jaka sonnajo no hani anande moodi mum fewjana moodi mum addana moodi mum pehe ɓeydayɗe moodi mum ka jawdi e ka faam e ka laam e ka keɓal jaka saabu ɗo ko nene Aicha woni ko yi'inde e feere ɓe humpitike o njulajo ɗa addi coñci iwɗi Sham kutodirteɗi wonɗi lellude ɓe andele moodi maɓɓe mara mbuuɗi ɓe andintini moodi maɓɓe immo yaha ñawloyo ɗum ko goo ɗimmengel e andingol e jaka sa yii ko faalaɗa e junngo goɗɗo ino selli ka ñawloɗa ha e laja sabu si nene Aicha addinde e feere si tawi nelaɗo no anduno no harmi nelaɗo jaɓatano tati ko tawi kon oya haɗitike salike ñawlugol nelaɗo Allah sallah sallam ko andingol en kummi mari kum komin andi ko hombo mi yeyatama ko hombo mi ñawlat si tawi woni a ñawlike lam mi ñawlalima aray nayo ɗum woni probléme aray ɗum nayo ɗum woni muskila hakkudeji meɗen haray koye jama on faamu ɗum ɗon ɗo ko nelaɗo tigi ñawli oya sali wonano piiro wa nabi hurairata radiallahu taala an qala o maake qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maake azahru ɓaawo ngon yurkabu ngo waɗɗete bi nafakati sabu dépense fof ngo dépensete kon ida kana si laatike marhunan koko tigina wala banu darri ɓiraɗan yeyre nden kosan yeyre nden kadi yushrabu yarete bi nafakati sabu dépense muɗum ida kana si laatike marhunan koko tigina wa ala alladhi no fawi on noon yarkabu waɗɗotoɗo wa yashrabu e ɓiro o yara an nafakatu dépense go rawal Bukhari bi mana somi ƴetti nagge nge mi jonnima ko tiginde ya jogoge ga ha mi yoɓama ko mi jogani mako sa waɗɗotonge ma a gollinayge arayno selli kono noon koyo taw hara kadi ko a woni dépense ude ge na hara ko alandotolan min jon nagge ngen dépense sa ɓiray ɓiraɗan ɗan yara harayno selli kono noon kadi koyo taw hara ko a woni faggude nagge nge wona an jeeyi kono a jonnage mi jonnima nge tiginde ya jogo nge ɗon ha mi jonnite komi ñawlima kon ko andingol en tiginde hino dagi e andingol en konko mi jonnuma tiginde hiɗa wawi naftorde kono ko charti koye taw ko an woni ko dépensata ko dépensete konko an faggata so tawi ko machine ko an waɗata mo entretien wa anhu ƴettama makko radiallahu taala an qala o maki qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki la yahlaqu rahan tiginne soketake min sahibihi immorde e jommum alladi o rahanaw tiginɗo lahu hino wodanimo gunumuhu kala nafoore e tono koni e mum kon walay no fawimo noon kadi gurmuhu ƴettugol garanti mum an kasi boni o yoɓay rawa dara ɓutuni bimana wal hakim o rijalu worɓe adi son siga tun ko hoolaɓe illa anna al mahfuz sona tun ko hunjako inde abi dauda wa gayrihi irsaluhu ko waɗugol hadis on wo irsal bimana so tawi woni mi ƴetti motoru andu mi jonnima tiginde nde tawno ko motoru min jogui fen ɗo en watta misal ngal e otowal ko en ala mi ƴetti ndu motoru am bajjuru ndu mon dogirde ɗo mi yi hunde nde mi faala mawlana ɗum jongo ma mi ƴetti ndu mi jonnima tiginde ya jonnan nden hunde nde mi yiruma ha hitande mi heeɓi o mi yoɓe ma ha ka datu mo waɗude haray ɗa wawi golletirde ndu motoru bi mana mi wata kalirdema ndu ko ɗum la yahulugon sokatake yiyata memu ndu dey ta huɓɓindu dey ɗum ara ton haray mi kalatama e mayru kono noon haray a gollirayndu kala nafa ko iwata e mayru kono noon wa alayhi gurmuhu haray hino fawimo garanti mayru awa kadi kala koppinere si tawi woni yalti toon a wattay autroviseur si fusi a wattay mi mana haray ɗa fawti fof kadi komi hettiray nomi jonnirma noon koye hoore ɗum ɗon gollitirta wa nabi rafi'in radiallahu taala anhu anna nabiyan annabajo sallah sallam istaslafa o ñawlino min rajulin bakra immorde e gorko goo bakran ñale fa qadimat alayhi ibulun fa quddimat alayhi addanamo kanko nelaɗo ibulun ngeloɗi min iblis sadaka immorde ngeloɗi itteteɗi ittaɗi zakka ɗi
fa amara nelaɗo allah yamiri aba rafi an yaqdi rajula nde o yahata o yoɓita o gorko bikrahu ñale makko ngembi mana yo ƴetto e ngeluɗi zakka ɗi o yoɓitoya o yañale fa qala ini nelaɗo la ajidu min nde mi suuɓi nder toon kono mi yaali illa khiyaran rabaiyan mi mana si wona e ñale suɓange wala go yeɗɗuge ay jayidan kelɗuge ɓe mana ko tata hino kelɗi ɓuuri e ñale nge ñawluɗen nge ko ɗum woni ko fanda ɗon ɓe mana o yiyali embere ko ñawla kon tigi tigi koko ɓuuri ɗum ɗon woni ko yii toon on so mati fa qala nelaɗo salah sallam make atihu iyahu jonnumo ngeng fa inna khiyara nnas andu ko ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ahsanum gada an ko on ɓurɗo ɓe laɓede yoɓugol ñamande rawahu muslim yoɓowo ñamande on ka hoore dat haldaɗo hara ahadi ndin feƴƴali yoɓa kadi no haaldira noon net hara waɗali probléme sonkaka ƴantaka haray ko on ɗon ɓuuri moƴƴude kono enen si en yoɓa ñamande koyo taw hara sonkama diskitama ha siko ɓuuɗi ndaara ɓurɗi ñolde ɗin ɓurɗi ɗaatude ɗin ɓurɗi ɗiggude seeko ɗin jonna siko mummunte o ndaara ɓurkum fanɗude horo kon awo nano ko yoɓitirɗo ko ɓuuri labede o kon ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen wona alihi radiallahu taala anu gaala o make gaala rasulullah sallam nelaɗo make kullu qardin kala ñamande jarra man fa atan poɗude nafa fa ho riban haray ɗum ɗo woni riba rawahu alharisu bun abi usama wa isnadu saqitum to gorde hadisi on ko yanu ɗum kono hadisi on no selli kala komi ñawluma nden ñamande komi ñawluma kon addanilan intérêt addanilan nafa harana jonnuto gollan komi ñawluma kon mi heɓa tono mi heɓa nafoore e ñamande komi ñawluma kon harana baraji ɗin haray riba naati ɗon haray nden nafoore ɗon nde woni riba wala wono oɗen hadis on shahidun seede nokkugo daifun lowɗo an fadala ko ƴetta e fadala bun ubaydi radiallahu taala anhu indal bayhaqi ka bayhaqi